Kowe kiboityotab lembeita. Anat kiboitinikab lembeita amun chang nemakimwoe kenyisiechu. Cheteben eutab tai nebo oindet. Netungoni lembechek ak komwaitaen chebo imanda. Lagokab erenok choton chengwonen. Che ngandan ingen imanda komowole murindanywan amun kichubot kwandanywan. Chome biik chechang ng'alekwak amun pongoni kabisa lembechek choton en ng'ulotyet nekorom. Amoistoengei inendet kosibikwak amun onyinyen en itikwak ng'alekwak chebo katomset. Asikoteb tugul kou yon ilosu Kiptayat en mesundeitanywan ak kokoryo komugul kotko mokere kot lopkeyetab kipsengwet. Kipyeminik choton cheong'omeni ak kochomsoti en korik ak en internet ak en simoisiek ak chemereret neyokto en ng'alek cheu choton. Ak en kenyisiechu bo internet kwoming'et kong kose tatestai toboisien ortinwek choton koik orenywan neboisien chemwaiwinatenywan. Moistoengei suriet ak katoyet netoitos biik. Ngoker biik chekochomyo kotoiyo ichek en ng'alekab ng'olset ak lembechek en ortinwekwak. Mameyai mugulel chebo imanda, bendi tai ak kotirendos kou kipsichinik ak kotokostoi amachorirendos koigeny. Uleten chebo imanda wesetani.